Nagabenta ki khubor baman kasngi pet but subscribe ya u Antor News. Kublai phi baro kini kilongi khubor bam tagasngi. Kasunjuk kirang ba shnong Karibhoi district kilali ban IT de kajingtho hausumbut menteri ka sarkar jilla uba prestun tensong halor kilai teliki man chingdan kam. Uba banbu hai makdo ubade uchaman kasunjuk kirang ba shnong ka themri bhoi olai thu bakawei kamat kadai halor ka western bypass kasurok bana nongpo umden bat shadu sonapur kabaya lingba kashnong yo maulong kabadairu kajaka long yo ha kababaro shikata kilamat ya kajing kapnya namar kajingrit kasurong kumju ru ulaong bakila pensngo yaka jingdawa ban kentup lang yaka kentien bhoi ha ka Meghalaya anthem uba ban buhai makdo ulayathu banakaliang uba prestun tensong ru ula kubur ban pelong katbala ya kate kasurong Iwan minta kesini menikindu yo UTCM in charge PWD roads. Halor bijing ide but likely man berkata nangkong belum ba nagaliang jogi kwa ketika western bypass kaba manakani kesangkut nama bijing rem tan ngapai jaka bansiu ke minta kesini nila yasai nila ikroncai ba ini ke try nong stai nila yahun ban lek di ketugedor ke barem ada jarak kau nang ba ikwa kita kesurok kan ya ben bersakmat tindak kaliang di PCM di charge la menjori kata ba di proceed no kan ya kan sakmat tindak kaliang ini pun pau jik songo ya di minister ba ya sikya ni kam namar ba jindon kam ba hakmat ya ba keke pelong nak bundo pan sedang no ya tu surok bypass jomi kamar kalong ba ang jingede man bypass no yang ni surok na iyo mulong namar ba pi ba gani iyo mulong ketika jaka bola long yo sisin situ yo kecik khamnya untuk pelak te udon existing itu ban bypass te yo mulong tengi kerpat i ba in bypass no te yo mulong banyak namakan long ka jaka ka bakulut ke suwak bakulut lalu ke suwak bedekam ka balai ka bangi keren ba ka khadu kalong ba kumpa kiwi kidawa ngiru ismo ka nidon nang jom hok pandawa namar Karibhoi kadon lagu jong culture kadon lagu jong ketien keteli kadon ru lagu jong anthem tengi kwa ba ka Karibhoi district jong iru ban pendrong lang yang ini ka Meghalaya anthem ri ni ketien nampo ka Karibhoi district jong ini likely ki mak mamon kin ini sia blish ya ba halo kan ka jingdawa jong piem pendrong lai kan ka ketien Karibhoi ma apa ka Meghalaya anthem nakaliang deputy di angum no iong ba indang bisar hai kati ipat ai kanu kara indang bisar na ya ter ya tai na pa ni keren bot siam ru tingin ap ki kata ko ba pa ni kwa ru ba ka Karibhoi jong tin tli kan rum da dei tang silai ar lai lu ni la kon te ba pi kum ba sidong ba mo kum kasi benar kan ni tak amit haju kan kamar te ai pada pendang ya pi ba pin kwa ai kata kai MP ba kiwai ki dawa ngiru ngismo ka hok mangidon man dawa ya kalong ngi jumbo long ya kita ngipte mar paling ngi dawa kalong bangidon la jong ka kolcho ngidon la jong ka riti ki dusto bat ka anthem ru ngidon ki Karibhoi anthem ngidon la long popular ba wa ka aslam ba ngismo bala dagi kiwai ru ki dawa te kum ga jing dawa te ngiru ngismo hok ya nong ngi tangi i ki start to bar ko tu lain ada cuma ndak kalong tadi karena mana margani gede tangga jeng include ya kitien kenang bangun pau lalu jeng culture ya kitien di bangidon dekat kita ayu jeng ipat semoga jeng yang kamar paro ini dikasih ini kara ringi sebuah taman penrong ya kata kitien ke bangidon kitien terai jeng ini lala jeng di tribes lada gede tang sekentien ro milahun udah ban buhai pidi kami ai zaman jaka senjuk rambas nang Karibhoi kami tri dengki tegun rambas nang ini baru gue guys, nang idan tan gue guys untuk rambas nang baru irang rasa hap